na bia meka twom se mo mu ni asofo na chi de ni abeku anti prophecy no wonyi ni wamwa ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen so akeka bom ene yen so yekabi ama wo so wate make sure so be he ko wadwumadie eye adwada ekosi fiada e wo Koowaa TV na be ye dedede mu host Diane ena me de vremo Koowaa TV amansane yena yediemu Odifo ene odifo na yebo awiemfo ba da wote se wo falumba ne tabo ni din ono ene na mebe mo akọ na akotie nanum asem simape na wo hunu se ope baabi pa ope difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kro hawo wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha wo hunu ni nyina ma oborofo onibie papa na basa so onso na ene gi se ma wo ni se o yare na aba na kache a ono ama baabi a wo beda na wamoduane adi osisa wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape krum ene ewo se woko adiji se be wo ni sabosumi bia ye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu no ye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo sa wo te na num kasa mpa obo ebeto yam yenko he ne mra ya fabi na ye boa odifo awiemfo ba no japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nchapla media medjuma media ne se me nyame som ne me sofudie nyina me se me hwe nyanka misia mobbo wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo me wo ba ni nyagidie se Obama na say one ka say mu problem na be dey e be soko jidie ni mu a unso kristo ni jase obi o dey o woji wo a wo hwa me no wo a wo hwa me sisi a wo hwa me wo na me no wo ka sa asem bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo ho na be ju nsem mi hewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betina aduane a wo bedi wo dia wo ni hweku am se wo de beda enye achinyi bomode aba na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kase me number wo hwe machira kwa adu nyame 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kase amen. For aha eyeba heba center aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eyeba heba center ye arthritis sa na boni beka no ye hwe infections a eye nnompe ana se cancer eye nnompe ana kokrama eto nnompemu a boni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wokase no ebi ehye nipadua nimu no nutrients anase nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kase na ho abobɔ ntokro anase echim ne srade esisi nkase na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no oti yaw bi ewo nipadua nimu a ba nompe ba nkase se yenka nche odofo se fasa haw ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nnompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nnompe ebasa na eyi echim srade ensuo enuoma nkitinkiti bia na se gregre na cartilage a esi ennompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wo de no eye asonko abetena mfise nnompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo ho tene ne nsem a enye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwene na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se haw abetena no mpenim ba no mpesi enkancho se wono haban kasa wotena bebuo munti fasa oni nyina ebra yen ewo ban herbal center a ye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital na chi ho udru tema ye wola shebi ehonso ubehu ban herbal center ewo ho
udru asafo anase asori a ye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udru hope wo se o hwehwe ba ye be chontu free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ene so ofia Showman ba so a ubesi 16th junction ti baabi a besi bia no wo se ban Herbal Center ya so ye foforo e wo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly e wo no ye ne no enedi enhwani mu udru ho a wo se opa bia ye frɛ ho magazine ban Herbal Center ya tena e foforo esan wo ho nti baabi bia Ghana fa na wo bia no de aka kire on se fa wo nompem hawo anase nkase mu hawa unompem etutuo usisi echia ukotodwe unante so a enye ye wo spinal cord kase titiw no minua echia anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnwuma ubekoto so akon awumu ade ye adwuma eno na me yetimi gina brane se obese wo bo anase bia benante etiafom kinkimdu ase wo bodo me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wa wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akon ni mu a esi ni trase no me pacho bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba Herbal Center amabobọ mmia ya hodo aye woni nyina no ehọ na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abtamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana fa na nyina wo te ye nka no fa wo haw ni nyina ebedan ba Herbal Center na ye mwa na ye ntu ndompemu yade nyina ase emfa ma Home. Mepa Joe. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. Da bawa bobuano. Obi biara asabi opese wo mre fie. Na afi wo boss say bi. Na hu say yes, ampa esu mi fie ni no. Eye home estate and block factory. And ye de sa ade ebrewo. Wo estate a ebu men say isu bonkum ni fa nyina. Yenya na ye da no. Ye boa ma wo baabi ebia na oni adaje ebia wo amanone wo akontrum wo prefia yesie wi ato because unyi wo bia ni a wo ba besi eye home fo so a ye beboa ama estate tiapo ye nim se sika pa ya ye nim fifire ho asem bible so odwuma ye ni bia na katua asem na modwuma ye nim fifire mi wo na wo senti no wo fa me ami ko gina ho bia ye si dan ehwe hu se ye the block papa dey si cement akodan sebe ya wo to a unu wonder there are a lot of estate okoto enje ne nsu anunu ato okoto enje na enwo apurugu ade de yegina ehese eniem na okoto te ahode ni bom ede ma se woto ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyam nhia se wo fa na bode gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana open prota to prota dey prota eni echi prota eni ba bia traffic wa enu nti ne free home no efie de ye dia prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa ho ahia de ye betom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia efe ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twa kire ni nyina asase kakraka ni nyina eda tech ya tech kuma se tech ya tech area ya ne wo brane mo bia bo no so da form afenso wato prot ni bi o amanane wotimi mesi fienzi so sanse woni obi a wogini di wodi skamba abusuafo no mbodi enamfo apawa wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ni de ho bo ama wutu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders ayewo e bi kura be na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye be twa blog no ye ni nyina agu cars mu ye dia kogu plot so afi wa po bi a wo gidi di se o ma we se gu so keke na ye hu video di a kire wo afi wo say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no gu so wie mpo ni ye de ko na wo gi ye di a ye timi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di amount because and then ni papa enhu enna ni anu kwan ye
uyo juma yenibi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ibema ofie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni baabi de fa fabra de bo ho da hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama ope dan han singing room self contain dobro the time bi a ope bi a na besi eye home estate for so ibedi wani e de wawu da baabi pa because we are from home so we believe home brefie na bra bedi woni brefie be bossese brefie be to asase brefie e be han dan na wo ubeye nhia the number de gu ase no krase munti ya ha se obi edi nsawoso obi edi ne dwuma wa ha e jama asase pa manso na ho ye man dan pa amodini wo ya man blog papa se bi cement akom usa ye ho a wayera fre na ye no ni nsawoso makra ba Yo, man, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean will come out TV so no. O man no cross a womb. To me bomb kwabini si anamo some more from any abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so. E wo kuma out TV. Ni enka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Saa na minister yamfonso hia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ ha obi bia wo fa kura me yebɔ ne me hia no kura boa me na yenka no kura wo man mu e wo Koowaa TV ofa kwaba yeah cool esa me bai ofa je ho sei jade ya to kwabena asabi wanya respect bia ma na oka afon che no etim beto yakonadu no nso agi the same phone say Ghana politics football awurade nsanim na da bia me ka twem se mo mu ni asofo na chi de ni abeku anti prophecy no wonyi ni wamwa ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen so akeka bom ene yen so yeka bi ama wo so wate make sure so be he Koowaa Show eye adwada ekosi fiada e wo Koowaa TV na be ye de mu host Diane ena me de evre mo Koowaa TV amansane yena yediemu home me pa jow I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. Da bawa bobuano. Obi biara asabi opese wo mre fie. Na afi wo mo boss say bi. Na hu say yes, ampa esu mi fie ni no. Eye home estate and block factory. And ye de sa ade ebrewo. Wo estate a ebu me say isu bonkum ni nifa nyina. Yenya na ye da no. Ye boa ma wo baabi. Ebia na oni adaje. Ebia wo amanone wo akontrum. O prefia yesie wi ato because unyi obi ani a oba besi eye home for so a and so obo ade no de minu mienu kwache wa mamoja edi afusane ewe mu a na ye de na seda ye de be ma no sansa branyina oye na na doye ewo ho emaye da minim se gidi ni bi agimi se amen efise nya ahofe enye yedi bi kra enye sika enye bibia na emom no eye na daroma midin edi Diane edu hene efi sabre ya ekosi se no wotwe ebebode orofo ene ye ntina ensama eto ade ncheche ewo social media ne so no Ghana afana nyina eno na yebetu bi apeto so ama so hu de ekoso na abribia metinasia me catch up say kame ho na yemfast the PCA ema ya boafo a empempi no omotebro musika twitwidie edo so yasne emedi Koowaa Show April as a PCA enkoma home estate and block factory one mo say obo mo akachia so pasase esisi mienu anasa bosisi mienu miensa bi esiso wadaroma ombeboawo wo mo start no baby e wo no eye kama enya fe na insubeto amakati ye insube yira fami anasa den wo mo sentisa bebia wo masase bia eda no eye kama wo mo di bi ebesomo ope blocks e de siwodan a dudu bia wo pe no wonom so be ma obi so pe 2000 3000 pieces of blocks ope 100 200 and I say 100 pieces of 50 crown now or my crowd say wonom ebe ma obi empo se enwu a oba ya na tebri di amawa wo be shota no mo twa e di amawo ama won so akoma etimi atoyem edan na opesa wota home estate and block factory say wonom ebe ma obi no be payment plan e di amawa sebie son sebie nyaado benya bre tabusu mienu
abosome miensa wo na won so chicha ne kakra na boa ama won so wonya dan beka se menso me fie ni wo mo cha kwan e wo Atinga Junction wo mo ni Koowaa TV e na e wo dan ba kom ti bo moden na be pie mo ha wonom so mai krado se wonom be somo som papa anope wo mo kraye mu se twitwire any edi Koowaa jumete April. Yan fast na ma ba herbal center achemfo ba enkase ba nompe ba epilepsy ba infections ba pressure ba edi bibia ba yade bia ba say you sisi nko ade a ko eye ba achemfo akache ose waye krado say ordinary ebekam wakobobo na kase ni mabu pen a they are ever ready so mechi wonan ana won sana emu abu no eji amount ama sebie so wonso akoma etimi ato uyem womu atu nso agogo ayar sabie ne che ho eno mbutu a wonom edi omujuma sans no kopie mu wokoma tema community 16 Bawe City a wonom ewo ho area 4 magazines nyana bonten so they are right there frɛ womo ahomatofo na eda screen no so no na wone wonom etwetwe nkomo wonom beboa amon say you one say aban kasa one tena bebo muti no enyarwa nyina ebedwane ba eno anopai okrami mu sanso ena make house say odifo na ye boye papa umpo muti say anopai minim say ohoye minim say oboade na da romanti oda umpem why homoje ena ohwe Koowaa jumedi baba say odi shebia na adwene mu kanon wa wuti mu se wudi shade ni no ma oye no ensisi so wuti mu se bibi eya tochima tutumre ka fa ne kodan odifo na na yeboa e wo japekrom na papa se odi na duro be kano ama se bieso ayaresa etimi ayene dia okopie mu ho a odi mpaebo gu so no na wuti mu so san de aduro so e ka ho wompewe eden na ope e mobrowa enyanka ekranfo anase kunafo wonu nyina papa se obedidi amomu biedi nti pomu nyina bedano e wo japekrom nempo se wuntimi enko japekrom a na numbers a egu screen so no wo fa wona na twetwe nkomo ba bia wo bia no Yesu Kristo di mu nti no obeba no aba be saw yade anaso aba be ye omo ama won so no wakoma etimi atoyem anopa we no me aboafo a wo mo ekra mi mo den omo den tsama abo musisima tabriye ahyekiri ame yedi Koowaa jumedi April yeshimi live on Facebook Koowaa TV GH, we are live on YouTube Koowaa TV, we are live on Samdako's initiative Samdako's TV. We are also there and to make a choice say wo hwe ya no pay na wa share ediamaye mesa da won so a wo hwe ase if you say television stations no edoso ti dwanopa na wo jebre na ne abuhwani na ehwe Koowaa jumedi a na esefata say e wo say yedamo ase me ba cho me say share WhatsApp line that screen so drop your comments, I'll read them for you. And then of course, when you go to Facebook, the comment section there, you drop your messages there as well. I'll read them for you along the line while the program goes on. And then of course, share and subscribe to our channel so that when we sit down, you can also get notification and then you can see most of our live programs. Thank you so much for doing that for me. Yeah. All right, me show crying. Na me ma bedwafo akwaba one matnase nations uncle atnase sanso and a radio man the international Bible reader on also I homoje obi bi ni Bible much say no bibia ebiso fe. I keep on saying that prayer is very important. Obi o ha sebie so sorry a na dwuma okono eno an odwen ho o sorry a o mompae o sorry a na watiesi obi ha ono no onji bibi ni sebie son ohu ni say obi adaroma ena wasori obi adaroma ena wanya adwuma bi a oye obi adaroma na se papa na adaroma. I want to be specific ena sebie son what senya otinto wusu ni te ni tini tua so no obeka se papa meda wase ne mum fa me ko fa me bra na bo me ho ban na gi me fi matamfo nsem na ma matamfo kwatentene ne ehu de wawrade obeye me no sampa ekitwa we no omobi or story your pen to be crunch between us say he or she is in the hurry to just go to work. I tell you, let prayer be everything of you. What must say? Ma empaibo enya di nyina wo kwa wo be ma empaibo ni wani wadwuma nim wa wade ni
ɛnam fufanim adwuma na wo yɛ ankase won kofo bi ono ma wo mo sabie so wo mo mpɛ wo yie wo mbenya na kwanima guase so the more you pray and the more they are conscious won't say enye adwuma. They will count as million times as they can. But because you have Jah Almighty, you have the Lord as your backbone. Trust me, one beya enye. One be kan ho sem wo chiri, wo beti enye ohwe. Enumpo na rade, obehye wo numunyam. Watemase, enti mese wo say, eya mampaibo eni wanim ka bere bia sori ano pampaibo, emfe ni agro. Wonam kra de bia me ka say, me nya kwan kra mutu. Me kata animu and I mean penimu a mompire minama. Then I meditate. Me drive a cry and be manamebo. So body Mr. and you be a beshemi. Do become once and when a man Tibiano or body, yen cron, na man quatinting, na pijame, more upumia, a finun to me him. Smen pie body be a me one, a radifamico, family bra, mammy favor. These are the things you should always seek from God. Not money. When you have favor, you get money. What I say, oh, quatintia, oh, I didn't. Timeso bompire, baby, I was so defibiano. Our dealing bompire, or what will be cramp as well, whatever you. And Pranka, what will be crank again with Jow, or be sweet snuffy and our can, or say, girl, we know, and you so bad, and you so bad, man. What am I say? Because on the way, and to be beer one umpire, me pacho, or better for mampire when you are dinner. When I'm crying, meditate. Remember, myself being a kind or say, even when I pray in my head, it works. Because a body in the mutrim would need more comment to be one on us. We a dinner bompire would simono. Sebi. A honorable say, a day age homo. Begin the week with lust of prayer, and you will get there. God bless you for listening. And I believe strongly that you're going to do just that for me. So I beg of you, share our programs. Bishop Akwaba. Yeah, good, Diane. And then so bad, yeah, the chair. So yeah, to so full and run a joke. Dana has said you sit down upon and you'll be a video at your team's own man come in. I dear chair or tonight and chanting and sat and see so. Yes, I bound come my cassia than I say. I have full in a radias among my brabo. Said I rather more on Quania what dinner. Omwa omyesi yakole da bi ekoso to omonka dia eze awrade ene yadini na me onhira sa phone nyina ona se credit na omde Facebook for mo share obade onhira wo onye omkase mfamaye na ya no pa bi transit say ya na Ebenezer da akoyi adom one sofu chief do mo fidi ato aya na em fedodo na afi nso the international contractor Kofi Joe ono nso ne ho kanidi mo fidi ato Mr. Yebu anso abiem no kasa sisi abrochire phones black akumo omunyina wo online omo hwansa no mada nyame nhira omo dan prayer nam dibi so kakra and say yes a communication between man and God no nipa bia sori an yagidi say urade na ma sori to amo asori de so ni nya yonkofa munya nkuta hodie bi munya nkomodie bi nya wo pese wo no ma asori wonya ma oda no nti o so ka bibi chida no ba mi pia bonti minim ye wom mi ko hia namfo minim ye wom me ko adwuma mo minim ni obi aye wo machi e say nti no fa me ko e fa me bra asundiem so otimi no papa ni di nkomo sa mi so de no respect amana na ade bibia hye ne nsa na awrade asem ti se nyame nipa kasa awrade wo adwuma ye so without the prayer Christo ni dwuma bi adi wo ho so say tem bia na yetimi ni nya communication aba bia nam bia otomatretre yakwa amane ma akotote dia maye enti yeda na se wo ho aya sere ne se bra ni bra ya ye nipa no pressure timi ye wure fiwe no nyina ono awrade ho aye biti me sole o hene yeda no so ba bia na yere da wo hospital otie ka bia ye be gina no pa no a rate me free no so one na gya benya communication be be sere wo soro se ba no sa ni nyina mu na wa ho aye na yetimi akwaba eso yi ni basa no simape ye nka ante asefo ho bio da wo hu ya mabo no on consider ye si ye be kai se ye nka nyina on pagya na basa kosi se mra ode amaye ebeso na mi shira pa amen my darling auntie Akwaba majoso yapa there are say na otwe wie nyina ode akọ na wasanso de abedom ye tiefo ni ahwefo nyina anopai asedan kanedi asema okay na ye chire obi ase empire bo kanipa ho ticho ne se empire da ye mre ho kan Luke 18 verse 1 e chire se e kai ho se de didi na ye nom na ye sha atade da biara da no sana wo se empire bo nso e part of us sesanso we free ma enyi but e kamia ko ye se
Ubi sorry ya also need data no share message answer can Facebook and now WhatsApp. That's already. Answer. Be anything first thing in the phone. Thing. Yeah. The idea of some so devi any papa. To be so baby no. Na nikura man ho ama 90 me and na nyankopon. And so ejuma erade born na najono. Anya sa ka wontimi nsori biem. Obi kura timi sonda ye na nintino na ho atim fifiri. A kire se ba bia ne kra akone nam ye no. Ka wosora memo a ka wa mebi man kwan bi. Je be se de biara da ye mompaye. Aware pa na ohwa eyempaibo akwantuo na opa eyempaibo enema bebre no eyempaibo ena ya no yi to be to nyom so obonsam tu susa na so sene wa konkoto dwanim na bompaye what you say enti bompaye a etumi ade nyina enti ehwe obi enkran se free na ekono fampaibo kan obrabon na se de ti bi ade ohwe nso ero ade di mu nti nsabeka. Amen. Amen. International Bible reader was sharing, crying fantastically, and I believe say once so no obey nessa. Eya mampaibo anywhere nim. Ubi oha no feeling lazy. Yaka be brave. Pray without ceasing. Chono kraka. And you can say ye bompire. Je pray crack. All right. Me first story. Emrewa na enanope. In some abeto jade eye dewa bebrebe sebie son sebie nyaado eye bebrebe enanope na wo hwehwe mu no ebeto ja se eye Kelvin Taylor watutu bi ediama nana agrada a friend is sebie son wabodam na mami agrada ba bontin ebeka so no enyaade a obesoso no eso na sebie son o de warning brain no so onhwe yi ene Adia Chenya, Mamma Fede, Bakoni Boots for Boots with Kelvin Taylor live on television because when you say Kelvin Taylor, how about one thing I become someone and some fata Edia channel. Young Koshe video, Naima. Agrada no kan we use no se preku Babylon na nam Ghana no. Uni chance u ma mi Jimmy phone, u ma mi kwasi am penny no kwa open. Oba at this age, we no second de Japan num. Kwasi Jimmy for stupid boy like this. Call Kelvin Taylor. Oba pa I say bucket. Oba na hu kronkro. Who is Kelvin Taylor? Kwasi Crawford boy we ya nam Ghana yi. Why secondary school? Oba ho tan they be your long sleeves. Stupid boy like this. We oba you na she bikini. Body rough say magazine for spanner. Kwasi chafo to say. Oba ma boy to say Kelvin Taylor. What the oba so we chafo kan check Kelvin Taylor say me. Na no da na so obroni no. Ni trum kanka. Agrada bodam ni we. Obi na numa hu ne se sudi ni ada so. Onye o terminator. Na yiri chimifo no. Ni se ni trum kanka. Ni chasing. No tan. Tu sheshe wa we mu. Oba ho kales. Opa no ho a. O ti centimeter say eye dwaye wo no. Me ni Kelvin Taylor. Ya be ko ni dirty. Boot for boot. Because na man who say onyo piano and someone me catch no. Abosomfo girlfriend. Na abosomfo na oja omo no omne ne da. We wa peti pentini say the opi anchors watakura we no kwasi ato be hye Bible echi. I am registering. Come and pay 300. One buy bema. And this fool, this thing. Wabokro no first one cause that jail. We na ko see jail in be 20 years. But damn ni we na Ghana yes so. Kwasi ato yellow babu we waso ye comfort ne to fi no asa aba so ye sofo na wasa be gisike firi nipa nsem. Obwa mu say de ye de chichire pa no e Uzbekistan. Sa de wo pokle nyankopon pa de we wo heaven. Agrada me say ne ho nyenya wabodam we ne wo pokle we nyankopon pe. Mentally she's not stable. Wabodam onye nipa e wo say ye magana for e man chance no manesa esa Agrada no ho kan we use no se preku Babylon na nam Ghana no. Uni chance u ma mi Jimmy phone, u ma mi kwasi am penny no kwa open. Oba at this age, we no second de Japan num. Kwasi Jimmy for stupid boy like this. Call Kelvin Taylor. Oba pa I say bucket. Oba na hu kronkro. Who is Kelvin Taylor? Kwasi Crawford boy we ya nam Ghana yi. Why secondary school? Oba ho tan they be your long sleeves. Stupid boy like this. We oba you na she bikini. Body rough say magazine for. Actually, there akoso between Nana Agrada, now Evangelist Mama Pat, and Kelvin Taylor, and I question. So bad. Bishop. Diane, everybody yango ponchira omumienu. Awa nimguasia omugu omuhu amansante ntamfidie so.
na mabusa Ghana mpanimfo se dwumadie bi se ekoso wo TV so a mesrɛ mo ne die mo mra bia ni ho a emasa TV Facebook ko na YouTube for ye soliti ana ko kasa bi wa o maame ne hunye nyan na ase kankan ye kan we nyina enim tama akora bi behwe enim tama panyin bi behwe sa nkofo zu krem so mo ye mpanimfo mo firi o man Ghana mu de na de ye o agrada ati we evangelist a uja no ba no benya problem Kevin Taylor to a presenter kesi a wa brochi memo ma me firi boase ne papa firi boase na omienu so egu omhu fisa no mpanyimfo na mutie won no ede na mo ba abonte abeka kura omu firi so omu ahemfo ede na mo ka kire om se ubo udi so firi Ghana ba bi se ya egu ya hu finti e beserew nya wo ye bia no se tete so kakra obi antimi mfiri obi anka nje eno de no bema ni monyamfo so bema timi to no to na se nyina nso aware oba da wachi so aye bibi na hompa eni ni treat ade kura waye se ne da bible ka se eni unua ni ne wo montem ne mumnya na hintasem na so da na die yentimi nsua sa ne man ketengete no obi na aye ade azan na oye na ye wahi brazan be treat azan ho se emfa ne ho kankan ho emfa na se ho emfa ni kunu bi owa no ho ade na wo ye na enye betima bo man na emo man ne nkoso be treat asem no ye nkoya nim so for maami mu ayem evangelist wa wo se wa sachira wa fa Kristo afede wa no ya kura chen kane no danyan nti we no be de na sabi nipa hunu Kristo sunu wo mu kebani se wa da nadi bible me kan da bia za tam ni wo mu ba bia kan anim no yi wa ama no kakra kakra no wo hunu ba bia wo fire ba bia wo gina sese eze da asam ne ba no yi awrade asi nchen wo so so hunu ntokwa ko wo nko bi ma wo sese wan pa na na agrada ne nam mesle wo konfo yi mi tunefo madane kwase ama no mi tunefo mese wanwe ya na ye beba no odene sa be hye na no ne wonya kamafo biem Ghana mpanyifo he okom za na azacha be wo ye ne awopɛ akom no ye kye wo na yisu adwene wa firima banyam ase yisu adwene adom nsa be so mu abonza mra na nya na abonza he se tomre bi asikantimi nya mra ne ho hwe ye tunefo omfa bio oba besi abazo solitia mema nyina no onya de be mama okwansa sasa bizika wonya ntinfo obi anim yefom sika wonya nti ye ntufu ye nka asem njo ba wo oba no pese da bia wutu obi fo de na ba bishop mama mbisa wo ewom sa sese bi so enu kwan se okasa etia mema but look at this yan hwe ni see hwe se otini baby on frail me fa ne say ne sika gari ana oye den ena eyaza that's what the nyina ya ba betias enye osema sesa me free sika gari no I'm not doing my fa yesu me ya menya medwuma na nka Calvin se sebio wo me bona ba so nhye ni kran se maame te se de bia de ye ne wo fa ase maame mesrew sans enoma we nyina wo ye resrew se se no yempese be hu biem yesu no afa no bia ko se ni se ene nka all direct no o kan se me be hye ni kran a enka sebie son ene wan ko di maame atama ka sebie son da sebru enka maame so wa bonti abekan bia kire na na dan eno na ne Kevin Taylor anya ade no ba ha ade maame ni kura su bia unya ka chense nye te se ne ane ne wo ntokwa opesa ade bia so ye ni ya na obi fira blochire betu ne fo so sere no na mjuma na wo ye say sa bishop bin de no anya no so ga sembe ba na papa ne kae wo type a ye nkan chense ne wo ye nye o se tem bia bo na ba so ade ne ye onye obo na ba so to de hu so yes eno ni suban ye wo no so enye wo nyae nipa ne wo tie bia dakoro ye be yi ba ko ama wo ye yi no wasom no ay collections wo na ko wanim obanyansani na yesa woje ne yawo ni nyina mu obi wa se de yesika no watim se nkoyie eya no akwadwene wo no otutu ne sira ne abasa yi ne ya akoso de so na wo ko wanim ba agrada mpesa always bona baso ana ne eta wo no gwa so wa se hunu se obi so ye anya ne de ono de obeso oba be ka che se nye yemfasa ntena bi ase wo yesa tam bia ni padwawo so se sika gale wajai wo ba solima no ba sika gale to se gale na ade ngoni makwa afra de wadan ne to sika gale to de won se sika gale to no na yi no se okwa so atrimi no na sa to we so no say the members no person oboawo we don't do church like that way no but what I want I'm not defending Agrada please but what I'm trying to say is say men are matter sorry no I want you to be so committed to my church
send your bear and when be no here meets me about. And Crawford sorry be brave to offering at the mass of good damokuma. And so I saw them what now pay even 200 Ghana at the year Juma cry wow. And this woman says that I want you to register or register waba be a sorry bank kasa and to know I can assist you and for saying that no register 200 Ghana chrono pa times why you sika get little no kanya radio ye tia sesi so unya sika usuo so obedi ntu de koto bank omukro omunya asofo omuji sika na to yie ma wo da wo pe bi akwaje wade wo sa acho na akope bosia se utimi dia ni die mu omuji sika to do de bosia na ma wo how much more wo so ye Kristo ni e ka Kristo so ma na dia kire wo ji ade furo bi woto na da acho za ade ama na ani Kristo so enne so obi akwa ahokirim na ne bibia ani wo na watima adwene firi ukram se nyame ehira me aboro so dinipa we me boa no wodi asem na se ka wa wo so wo wi ase no ya aza ana wode aboa sika no tika na wa befa Kristo se sika no na wo so seed won kofo bram na nka aboa mo wa za dan wo so na anokra wa wo ka se an wonche obi agi ni sika bia ma na ma no wa ba Kristo mu wode boa wa solema afedo wi a wo ji asolema de na na ato eze church bank na wa pese on fa kwa bi so mie nipa no wo che na misika da oda da na asa de ma me adoye na ewom ne de asa da bi oyisu na adum pese ne hu bekom enye so you think say Crawford the members no and register no it's wrong ya krono kese eni Kristo summu why na so was agra da azan na woni so yi nyame anyu 50 pesos ansa na omo aba ne mu na wo azan ni nipa eba wa bra bom no de wo je 3 million ezan nka o se brade je 3 billion ansa na otuma invite o se bra go bia na wugina ne na wo ye no na ya bufu se ma urade mpekura bato ma wakwanya aba ne basem ama watimi abewura ma no kura na onu nya mfrɛ wo wa na unu se ne ma bi nkoi na dimirika heda adwane abetoa eyi su ne di ne bumfu wanye wo hu sika wo se wie na de obi ba bedwane abetoa nso apre nkwa ne bia wonde watwa sika ato nanim ndi se Kristo ni obeso ofa wura ne se onkura sika ontimi mfa wura de ontimi madan hia dan nim ne mo mamesom nyansan nim bato ka ne se na sebita fracha ma mi ate ase da bi ade obeye be mani sika de so be kunto kwakura no obenya sika na oye okay ba sika de me da bi am kazi etimi pe na mom se be gina no na ye awurade na ye ho adwuma ye nyina tia na ye se be ye na adanya ye be ye odi ase go bia o ba bi ofiri oni ara bi ofiri wo nya hyekura no ni ba fufura wo kwa ebetuma masika betena ne nsem na mom sika ne beba emfie se na sika ne bedie ade ya na ebe ye de ama wo eno na ma obi antimi nye ye wo wiase no nya akokodro na nipa ni edi ho to ahonyade so mode mo ho to ma ahonyade so no de wona de dodo ho na mode ma dodo aho mo ho onua ntimi nyi onipa da onua we ntimi nyi onipa da na yehunu se enyansafo mu sana nkwasiafo ne agimifo nzu na wojawa na hodie ma na onyansani wu na okwasea ne agimini wu nzu omo de omo hodie na agya binom na ontirim ne se omadan betena ho omadan na etena ho da na wonfie atena wakosi awonto ato na wonfie atena wakosi awonto ato wode wondi toto wonsa wode wondi toto asase so wanwan estate kwame estate abuakwa estate agrada estate na so binya no ho na so onipa binya ne ho nsuro mensuro na se ne fie no monyam do agrada fie no monyam do so nsuro mensuro na owu a fi se wo wu pe onfam biara nko na ni monyam na ni monyam anni na chi nko asama ado ho Psalm 49 verse enti yesro mo ya ye bo mo kokwa mo mfa bi maame ne ya mana boro so ase kurom ade minim nipa a waka na watim di nani ato se we ye panyin di nia wo kan die umfie yesai obo obra ne da ben a obi adikia bo bi agya wa betofo mo kire wo se kwanya me fa so tofo wo na wonam yi wo se wo ye kwasea obi abobi da se gina ne na so afra wo kire wo se nia wo ye ndi wo ntimi nyina so se ne ye gina so wo se wo kwasea timi di obi atam na atoa ne maame wo fie se mistake ada biara da ye eno na me ehunu se ya no wo ya maami sumi no kase wotebo ase ya se di osi bu kura afele wo na wani ade yi ye besre wonya isa ade no oni nipa na ekoba abrabomu woti ase atuna bi bekwa yie bi ase kofu awudi o matam no nkwa na abekwa akoto mo oso do nsa tu obi ayensa yam no yi ne wona bozu wanya sika nso ani munyam nka ho atuna bi bepie wadi bi ase kofu opese wonko kire wo munya na wadi o matam no ba ne dai du sika na afe na akipu de mo nkwa bozo otigana ni muti kuro nso nkom wani nye
Oba furu plane se wutu kwan no. No atamfo nko na ti plane nim. Unzo dan woni awe no de ni jama go unzo wewe. Wa bo zo aye disturb wo sika wani nka. To won to ne bo kakra. Da ben na montete kwafo. Da ben na montete kwafo yi. Mumba pentete kwa asema. Mumba pentete kwa asem na kosi. Na mu fedifo. Na mu afedifo nso. Mumba pe fedi. Mumba pe ofedi ene nkwasiafo achi akodie. Munane mo homa me kasa. Munane mo homa kasa kira ye kasa kira ma no pa bia. Dan homa. Ne jai se da bia se muntie afutuo. Da bia ye kan ya kwase a. Wo kan kuro besa be di wa atem se wutu ne fo. Enye fine. Wuti wiase na ya sa wuni dachi o. Sika ne de betra ho kaase de ba wuni dachi. Ade ayiya ne se ya de da wo mu ne da ho. Ne nipa nyina pose ye nkosie wo ntam. Na sabita fracha wanka wo sika wo ani munyam obi e pam wo ese ade ne se ade ne bon na obi abafi ono wo konso on fa dimpa nko dan wakose aye ni bi da papa we nyame na atua ne ka obebre papa na chibe ye basa se de osi ye ne ma no se de osi ye abusuan ne ye keka ne se ya bible se ne akekere na sase so no akekere ne soro ya temu no ye hia na sase so kra nsa ne yakọ ye nipa ka ne adofo ka na kristo hweso no no so de hu se enipa nti na bebu nipa ate ne nipa nyina ebe yesu wo ye de ade na mo ka bo se nipa na ma ne ba bi tina ba ye nim ne atia na brabo ne na sikadie basa ye usisi ye nua sabita frache ye bu ye nua faso ye nya nipa kasatia ne ye kra me mesra ma me agrada entimi maso ye nipa no obi ate wasema na ne bu afu itomre bia ma obi so nte wasema na ni nyema kakra ena kire suba mpa ne abrabo pa abebo ni wiase na masre Kevin Taylor be man to ba ho sa we bema nto oba ho sa yenyina wu yakurase ya no ya enso to bi ate na ya no akwansida kakra because ufiri oba ase ne pie ya because oba ba no na ma ne da the moment abeka sa ati oba point brand wo yire o maame unua ba na wo twiti o mosa de tomre bi a no ohunu o mo nso ye wa ye ne kasa kwa me ohunu so ye bema ade we na nyame de ma wo no de mene nsem kakra asabe o da wo gimi suadi ntam sa no a ya na ma ye nhunu nipa ban mesre no kani munyama wanya isika wanya idia wo yi anko de ya de na no ye ne fefefe ye hu se president bi a friend Kevin Taylor na akasa yi emamu yedu kwa mi se fa kan munya presenters de se obenya said faith words no obeso o kan bi oni kwa obefa so a obeka na mo hu so de na no abatumbi kire wo mu ade na ase tentina abedi na tem ti ebesere adwuma no ye nyina ye o nanso ya temu wo ho daache ti ehunu ne ye na nya fefefe na ne ma nko nanim empanyi se ne o waso no wontie ne ahom ka cha safo esaya twiremu asem nti o momfa kuman o momfa mo mbra na daache o mbeka se ye ka kire o. So beautiful, dache me pa chawada. So wa utie futu no, ho na bo insa dache no, obeka say you of akai and anipa we kan apani bi oben e kan te ne wo ya de bia na sebieso e ya dwene ewie no dache e be den be kwa kwesi me sen. Mbacha, what am I say? Many thanks to CJ Fashions. Kumasi, I'm come for my beautiful outfit today and to open simple dress like this, casual, whatever call a Juma, sorry, event to be a friend. I was 0268 505021. CJ Fashions, we draw me kuma. Ash FM Junction and a billboard is the opposite of Danny Sports and Tough for Papa, Lens Wrap, and then of course, Vanyo Pop, and I'll be home, CJ Fashions. Let me read a couple of messages for you quickly. Now for your second story now, and I'm live on Facebook. That's the Koowaa TVGH. So share for us and then subscribe to our channel so that when we sit down, you can be part of our programs and then watch most of them. If we do, you're watching, I say good morning. My darling Diane, of course, a bishop and international radio man, Bible reader. Good morning to you. Thank you for watching. If we say, please kindly share the video to friends and family to be blessed. Thank you so much. I have this one from Braco who said, good morning. I hope you're all doing well. We're doing so massively well by his grace. Yvonne O'Day says that, please, what has she done? Yvonne, the wireless are better to be Eddie Ama, Kelvin Taylor. That is the Nana Agrada. Yeah, I can be Eddie Ache Kevin Taylor, or Bra Kevin Taylor, Eddie Dinatam. Trust me, what Dinatam back on him. By was soon feeling second one doesn't say it was too much and evangelist my partner sister no are replying. So that's what happened. So in case you're late on the program today, exactly that's what happened. Minko Amanka Boss Steve says the lady
ladies, don't talk like this. As for me, as for the man, I know he is not matured, and that is why he's behaving like that. And I think he is behaving like that, and I think Agrada is not married. And if she is married, she doesn't respect her husband. So anything. If I say, Diane, please, you know what you're saying is wrong. I know you can't tell me this. How mind you? Wisdom talk. If it goes out to Bishop, this one also said, Diane, please. What Bishop is saying is true, absolutely. We all agree. Diane, please, all the members in Agrada's church, she have paid all of them. I support Bishop before they die. It pains me you are supporting Agrada. No, I'm not supporting Agrada. I asked the question so that offer can really expand it. So please don't get me wrong. Follow it carefully and you get to know why I do that. If what says that no, sorry, Aluta Noble says a good morning to you all. Alezo Fori says that nice talk, Bishop. If what say Bishop, please tell Nana Agrada that she is not she should not respond to Kevin Taylor's fight again. Okay, I like your program, Pies from Alex Ofori. Alex, thank you so much. Now, I better you and say a break a cranny and I better you just say my mere friend or Dinah Samoa or Tonyum. Musician, which will say, and no person or no preacher or see makeup and ye, one way more no, and ye, which you anymore, and ye, or two and one, and ye, was set wig like what I'm wearing now, and ye, a bonnet, which will say Christo in the council, yes, I didn't know. I feel ye a woman. Young Koowaa, and then Yamma Dina someone a shame, and then hail a hill. Or say her now to Mr. Yes, Zara helper, not a share now say. The Zara bag pa, not a crown. If we are Utims a Cambodian for Fenny Gunitiso, or Swana Hana. Or Beshan makeup no, at the Danaucum, not Tarenity, Jenka. Come on for say, hey, Gana for say, hey, Mommy, now you would I say makeup and the day, just say, any entire fashioning, what you say, a yabony, and then a win. Kopimo United show business or the explanation. Concerning her fashion styles. Young video. Before me say time as our transformation was signed because we will be now preach against no wigs, makeup. Also make casa first and me catch that was a Christmas me yini a school. Okay. Because one thing can say P1 ni ade a wosuan on it P4 ni ana pieces ni dey bepe. And so pieces ni no free P1 or start P1 and then yama basa nti okodru onse school no kra class bia na exams ayema we nti Kristo mu no woto bo ase awurade betetew obema wanyini me papa no masofufu bi no kra na omse ka akaze kra wu so enye okay yeah and so no ko omufi a wo ba akokra de o heda ka tense dina ese u preacher careful na de kanani ase enye nyina minima sofu bi no mu a omse oti asore enye nso na om branches enyagro nti Kristo mu no eyinyine mimbremu wo mo se wa nyini Kristo mu a adese dubre bi a makeup ya na yakasate aprakuma daughter mu omu ne di kan se nkunkura de ye yitiri mu no omu moti ade omu ko wire mu no nipa moja powder nso ye nipa nkasa omu ahye omu ba ke kan niam bebre nti ma nti omo ana first no bo mechi pan no be computer kura se ni se na se obey dey sisi omo ana bo mechi no empen bi no se omo munye make up omo sentina say no yes leader by example say no me anyame na me so kan no me nyame na me so sa correct say okay Kristo mu ade ye the very important anyame hia ene say baba brabo konkon okay ye be ya ade etene si Jack ye ma dia me de be che no but what am I say and no on say Ghana and Africa edrubre bi a ne di dukubo ne niam bi obi hu so obi boduku obu ne so ye angel yeah niam bi na ye de ewie nipa to obi o ho no ma no afa na kotena ne store o wo ye Kristo nipa nso be woni be ba nso no
na wa wia no ti na obi wa sori kura no ofu obi akọ ne so a wesu because of say nipa ne botan so kama we bibia kama and so your gift nti die hia nyame sesi a me pese nyame fa me so ma nyame mate ase ne say ye be di no kure ya se wana host you but that's Pastor de Kasari na. Oh, so you be son. But on the question so be son no. On the as like also but as a preacher now more question. Me da say. But me try say me say free ball nyom that ko for e penso na ball. One lose ana me boa. Yeah. Enye na do prenso. Na ball. E na me ball nyom na aban ana say politicians. And na more kabibi say ye what's your contract enyom ne ade na ye kam say wo focus so ade a me ye efe na me yama na me yama nyame me die die me nima no say me yama nyame nyame ba bi odi be fifiri aba ebe surprise that's it enti sa na da na ye say ne de nya hokora na me tie ne say de kane ne ye ya na ye de ya obi wa wontwi makeup da ti asori dem enso krono adwaman niema bi ba wode ni makeup a wonye ye ni ade no kata so am ye kasa wo Ghana han so Ghana e duro bi a hu ye fi an ye fi so ye spread so nti say enei no ye we de amanyame mati nyame ase mo se babra bokonkron we sure say yes kebi na sika de say de me so no first no cause say antale na she no is small we kura de sa we ti fobo we sure say yes kebi na wakopie so na sika de say de me ne nam Haggai chapter 2 verse 8 me kan won say na de me verse Haggai chapter 2 nyama verse e quotation nyama voko tu pa Haggai chapter 2 verse 8 no was sika ne dwetɛ awurade say minna sika ne dwetɛ media ya de jack ke obu a oka enso oni gidie pato te ase asam no so no ka ansa na be yedwuma obrabo mu ji so ugidi sa me ma brabo nye kura ebeyi me chase ese na me da school dem me da no plan station enso na awurade adom nti no me ofie won kan obi wokumase eno so nti nyame mu no na me pasese ne de obi emu wo me hu bia no o ma brabo ko okay before me say time as our transformation we sign because we will be now preach against wigs makeup ma me da na samoa na yete ne nka no bishop Diane wakasa na ade ba ko msa kura bi okosku awabon no so nya kraso an a ompre ne honkofa kras tu ade so okosua ache wona wo manim ade no na no otimi sua na opese ba bia wonuriye no ohweto wo se be ya wonkodu wo no obeye good ntinka onim se wo sha ade bi ase wonim de wo ho no yenkodi ade bi ho nkomo se de ye de wa sha ase ma honhom ne mfa wo nkosa nduye de kodi nkomo bi onim de na later wa be kan kire ye se sa amre na namisa nyame na ona mumu de ne ho konkuru kasa fa no wonu anyini duonim se ne awo kan da chibe nkwase asema ma wo mi sa amre na asacha na ho konkuru mai na wa ofiri wo kra mu preach na ma ye mistake na se wo sha ase ne na ho konkuru kan ho there is no mistake a chiro be kwa collect ko ho konkuru de wanyini onim ne ye nim ne anye na menso anuanom mentumi ni mu ankasa se honhumufo mentumi ni mu ankasa se honhumufo nemom se honamufo nemom te se honamufo se Kristo mu nkokoa se Kristo mu enkokoa enufo na mede me ma mo nufu nsuo na mede amamo anom na nya aduane efiri se muntumi nye efiri se ye de aduane mamo muntumi nye na se mpo what you asam na se dan wase mede nufu mu nsuo na mamo fi se mo ye mofra edi so obi awo ba sabeta frat otete bankuma na tama wawo ba no a was start no ama ne nufu nsuo onyina no opedi ewo no asade ne nsa kula peche ade a emmere akura ne betimi ayede amene diara na dana sa amene na wono nufu nsuo na afọ zukodi banku dikasa ehia wa e chese nyanyame nkonkro na ede wonam that time osofo bi okasa ahyase na later obehunu say mistake no na nya nkonkro na ne nam se nkonkro na ne nam so de personal interest be fry ene ma be ye okwase adaache godanyan se o papa tifie no wa ye ajapade a no onim so be ma obi na ade wo panyina ma papa se on cheche kwan afaso
na papa na church okwan na wie onya bibi tia wo se wo ya ade we nti meja pade me ma obi ezo bo apa no ye wo sa na me se mo se me se wo se mo nante honhom nante honhom na mo ni honam akona echi men ni honam akona echi na se honhom ne de mo nam na se honhom no wode honam de a mo ni mmara ase wonni mmara bi ase Galatians 5:6 etinye omo amakwa ama honhom ne omo anam ena omo ko nam honam mu it is obi kura honam mu niema na ye ne fe no wontimi ntobia na wode honam aka se uwo ne bebrebe enye Enti mami bisa say that time no na ni a onni sa no mani bi nti na ne mani honam ne ka nka nyame ma won kan da na tina obeka to say nya sa na tie nyame nye mistakes ah wodi ase ba nyame afre no oye nyame djuma eno ze nipa ankasa ye nibirefu nti na odi na nibire hunu se ne yonko sofo da cars mako 5 bu ono so yes of djuma ni boda VIP station edi se wa nya na ye obi na nya no de unya no bebrebe se enye se ne wotie bebu abam na de bi akwache ne bi aso ne so won say adete dom tie mo interest ena man na bebu abonti se ye interview a me medionga ya sa amere na minim unim pa nti wo preach na unim sese obi abeche oka miense be ye wa wo de a na wo preach se ne ye wo ye nyame adwuma wo abrehye mu se bire bi beba nyame be pagyaw nyame be ye wadoye se ne na wo kan na obi kura miensa wo de ene de wa anwene se wono so bress ana nkofo na aye na doye na ase enye nti wo nsa ka bi dia fe na abekirem se eye na ye mistake unim ni aka ye na nim se mfada wo hwe otebia na wom na fe ubu awurade asem o kan asem yi obi fra techem de nisi ma pom eda so no unim se ntimi nsi wo abrabo mu da na aka ngwase asem ene ne nyame ada wo ma na abam tibira be ka se won se ye ni pantie tom ne bia na ni bere wo yafa gongonkuru nye mistake awurade asem se muntra go se gongonkwan wo de bebam so no madi mu adanse ese di adanse se gongonkwan wo de ni so ade ni pasem na be ye nti na breba de a wo be ye no unhumu na ye unhumu so mistake ma odi ase Yesu Kristo ba onkonkro be hye ne ma ye nim ne obeye no ehin fa na wo Bible hu awurade mistake da wo pa ba ni pasem do se eje betumi a kamakuru wa yin same ho na wonhom na sa abo se so wo pe ena nye ho means wo ye nyame adwuma ni pasem dimi ba na wonhom ne so take break wa ma anwo anya den no wan hye ni pasem ne so a wan wade ni pasem be kan kwaso asem na daache abu abo honhom no sa na o mo ye kan wasem yi ano ma Kristofo mfiri on ni pasem na bi odi obi so de ye mfaton o se mi papa no masofu bi a o metena se ka se ye Ukraine o pebi di ahye ne de na abibifo suban aprekuma daughter bo nyina odi asem na se Adam ni Eve ade o mo ye bi no Adam na aye be ma ye di tro na jawo Kristo se na ade na duaba me si mu ni mo gibrem ne ma ho na bibi atuntwa watenya me o meyere se nya me wo nipa pede bia brem yemfa ma obi na yenye firi ezo ono de onya mfunso obi a ebi na ma ne ye minu aba ma me kan no kure sa me na nimdie ni ho sa nipa sem be wuram ade nde ye mi nyini no me tene ma bi ase nti no ena de obi a me ka sa bi a kire me ye sorry on fan chem na nya ska bo life ni bi na ho ni die ka Kristo somo waja ne nice obi ato za sila ne awu ye chese nyame som no enhye da ni mu yie ba o ka se nipa bi e fi class 1 or class 2 class 1 did I it's not class 1 na wo class 1 wo ko ka class 2 nkomo wo class 1 dia wo kan say utie mu ya nyansa semita project enim bishop wo class 1 class 2 for dia chinye no akwa jibi afo be do class 1 say a mistake asa be ka je say na me wo class 1 na nim so ada no wan class 1 chinye aya fidie mo oni pase aya fidi sum mo oni pase obepentem akase aya de konkono no be shebo ansa na wabusa na wa shebo ansa na wabusa busam Proverbs 20:25 aya fidi sum ma da na samoa se obepentem akache Ghana fo nyina se ubo life a wanye se be ubo life moa ade konkuru se wuni huni ade konkuru se sabi ube chimudu kutentente ade konkuru se obe shagon akosi una ase ube pente makasa asem no na obe shebo ansa na wakobusem so osoro nyame kan ye nyansa wo mana nyansa ni se urade nya bua se nyansa ni wa be ye kwase a tiranka yeso obusa urade wie ansa na wa be kasa Diana Samoa wanya de edi ye ni interview a sa mre ni time obetuma prove niam bi wrong na fe nipa hunu do ewo ni mu se amami ofum a ohunu ne ye dan so obeputu brains
go mo a wo ka so mo ya asofo go mo so ye omo interview mo so wo ne omo ka omo mebo wo dan na odini no tu so de aba you film o susu se bia papa no enti aso betin aba be yi ne ho anu nti na o use no as an example any o kan wa kan say on say ne otias di ma money di wo se ne asofo bi kura ka se ka anyene uko omu fi a on de otias nti ba ne a woni ho no o ja na bo e wo na chi o be da be yi ho anu so o kan so wanka but all the same no me hunu ne say problem bi sa aba mu kwa abefa so yi ho afiri mu asomdie mu amani pa nyina hunu say wagem fosuo na tunu akwa anim gidi say no be ye fe dan say obeputu brem ni ade eze wo se ni awohwehwa ne say nipa beji awurade adini aka nokore dije se yento de animu ba ne aso ye no wanka nokore wo ka kire nipa so mo nhye go nchim dugu mo master amro mo ntade pam na ye fashion ye wi asefo ade ene wu ye bintu wanka nokore nti se wo hwe sa ade ndi a ene wu mom no ma nipa esua atrotwa to so ka kire mo se me twa atro kase ne mani aba me ho so se ade na me ye ya ohwisam nti mo nso mo ma mo nimra mo so na ye ntimi nokore ma Kristo nti mesra dan obi anta no ade bi wa ade bi am ga media na ija ne ma wo mframa mu wo ka na duo chana asumdi aba wo so a ofri se nka wo kokora wo rafi ho no they will come and refer you what you asem na say chana wo position they will come and refer you e wona abehunu say yes say ade sana na mi twa ni petu mi for na mi di o matam na ma da bi am tu agrada afo no time will come ubonzi wanyini nti metena media na nimu nkwan bi na afi nsuko no ma fa voice ye di yibo obabi na atifie bonzi twa asiri sem no ye ka bi kirewo ye ka bi unya anka be ba be yi wo ano ebi kura sam na wani matwintwam o fele mposo obeba camera so ebi kura yale bi dawo so ebi kura so okura so mdie na enso nyini na ma hunhunu fun mu mpo ebi kura o kasa na nyede so oti asem na se eno na afi de o camera fo kasa bi ase oba wi ase no uni katrema kura ye ma menum bi ko school eye madam be nemre wa bonti o pronounce word bi a wa woto wa hu se na ada ide ni and yes sa na tie to omuntu omobo ye kan sa ye nyese ya ada ena ne ho ode ne ye chim ye kike so owu amefa wo a emre wa boni nkokorabo ebe mu asa adane akora e ba sa nipa na be control ni adi ja wo mo no eno a wo se sa amre ya wo ahodi ubebo waboso akofa ako a wara wo pe ebire bi beba obepaja wonsa obi na de sebe waboso obebo wodo akofa ako a wadi nye ho eba ne sa wonse wakoye nipa foforo eba nse so akote bia foforo mu tinia yesre ne se ye ka ne se ye omumfa bi emfa mom kotoku na anya sika na nchese wi ase adwene nyina akura ntuji obi de ka osika no na omu ayedu no anima banyam jante dana mesra wo ye interview ye didwam se me ye mistake magia tum mento aso biem na why you free e twa so tiambo e bo sa fe no wo ya obi abeka so no kwa ba beka se but be apart the one present and go say that because she was as a would preach say ohun ni say obeja to straight away and you know or the kofa kakra but I think say the bishop can I will perfectly agree with you and here can be me she and the social media and you know the obeka or recording it daho and said that one kasa enyana da wo true bibi ko to social media enyana da no ho ba bi so anu ni hu wo be sheda e de wo be tro wo be kwa delete wo de but obi a screenshot e da ho e twen obi afa record ne da ho e home wo so kire bo tina se na wutia na wanu hu ye ni bi kwa he twesi buache etwa obi twa ye papa Kennedy Japan e no se onya kokudru kra na wakuti e ha na onya enka e free ho enso every word that erade moye na ye bibia je hweye. Let me go for my first break. When I come back, Koowaa continues. Stay with us. We'll be back after the break. Home. Me pacho. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. Tabawa bobuano. Obi biara asabi opese wo mre fie. Na afi wo boss say bi. Na wonu say yes, ampa. This me fie ni no. A home estate and block factory and a dead sa adi ebrewo where estate a booming say so bonkum ni fa nyina yenya ne dano ye boa ma baby ebia na oni adaje ebia wa mono ne o akontum o previa yesie wi ato because unyi obi ani a wo ba besi eye home fo so a ye beboa ama estate atiapo yenim se sika pa ya yenim fifire hu asem
Bible so dwuma ye ni bia na ka dua sɛm e mo dwuma ni fifire mi wɔ na woni sɛ nti no wo for me am ko gyina ho e bia ye si da no e hwɛ hu sɛ ye the block papa na esi cement akodan ni sɛ ba ya wo to a unu ho da there are a lot of estate a ukoto a enje ne nsuo aminu ato ukoto a enje na enho apurugu ade ye gyina ehwe sɛ eniem ekoto te ahodini wom ede ma sɛ woto a enho ni munyam hye ene ho nhira ebe ye dia nyame nhira sɛ wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana open plot ato plot edayie plot eni akire plot eni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie de ye dia plot bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa ho ahia de ye betom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia efre ne se ye se gyina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwa kire ni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brane ma obi bo so da form afenso what of plot ni bi o amanane wotimi mesi fie nziso sanse woni obi a wogini di wodi skamba busuafo no mbodi enamfo apawa wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne on company kase ya na hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me pe 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders ayewo ebi kura beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ye de nyina agu cars mu ye de akogu plot so afi wa po bi a wo gidi di se o ma we se guso keke na ye ho video di a kire afi won say indeed o do ho abokupa in fact se o twa blog no guso wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya sense fie ni type a wo pe di ama because ni papa enho enna ne anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ibe ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra e bo hu de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama ope dan han singing room self contained dobro de dan bi a ope bi a na besi eye home estate for so ibe di wani e de wuda ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra ba di woni brefie be bossese brefie be transas brefie e be hand na wo ube ye hia e number na gu ase no krase munti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man da mpa ahmodini wom e man blog papa servicement akom usa ye ho a wayera fre na ye no ni nsawoso makra ba home. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. Miniadofo aha eye ban heba center. Aye to yensa afre obi bia se wa wo ehaw ewo nnompemu ana won kasa mu a wo huna mane no bia waso do ani kire no eye ban heba center. Yeye arthritis sa na boni beka no ye hwe infections a eye nompe ana se cancer eye nompe ana kokrama eto nompe mu abroni beka cho se osteoporosis no enu bi na ye hwe enti se wo kasa no ebi e hye nipadua nimu no nutrients ana se nuane nura ewo mu no ehi afrimu ama kasa na ho abobo ntokro ana se etim ne srade esisi nkasa na ni no ni nyina no eyi afri ho no mama enompe ne ho ye ne yama wo huna mane ne senti no oti yaw bi ewo nipadua ni ma ba nompe banka se enka nche odofo se fasa haw ni nyina ebedan yen ewo ban herbal center se ye infections a eye nompe a ye friend osteomyelitis no ebi na ayo nompe ebasa na eyi etim srade ensuo enwoma nketinketi bia na se gregre na cartilage a esi enompe nanim no eyi free ho nti ebasa na wode no eya osonko abetenam fise nompe ni mienu na etwe ne ho na de ya wabrew ene senti no bo ho tene ne nsem a enyeye osori gina ne nan so person nanta ne kotodwe ne na aloke ontimi ntu ne nan eno anante ni nyina ne se
how abetina no mpenim ba no mpesi enkancho se wono haban kasa wotena bebuo mu ntifasa oni nyina ebre yen ewo ban herbal center aye kira kwan kese anase yatena ye kese pa no ewo kumase atonsu agogo aban hospital nechi ho udru tema ye wola shebi ehon nso ubehu ban herbal center ewo ho udru asafo anase asori aye frɛ no Faith Evangelical Ministry na udru hope wose ohwehwe ba ye bechi onto free Sprinters Road ba ubesi wo 18th junction ene so ofia Shoreman ba so a ubesi 16th junction ti ba bia besi bia no wose ban herbal center ya so ye foforo ewo Sunyane Polytechnic na se Sunyane Poly ewo no ye ne no enedi enhwani mu udru ha wose opabia ye frɛ ho magazine ban herbal center ya tena ye foforo esan wo ho nti ba bia Ghana mfana wo bia no de ka kire one se fa unompem hawo anase nkase mu hawa unompem etutuo usisi achia ukotodwe unante so a enye ye wo spinal cord kase titiu no minua achia anase ejo asaba mu fise sa spinal cord kase no eno na ma yetimi tena se yetini yemu eno na ma yekoye mfuo mu koye nnuma ubekoto so akwa wumu ade ye adwuma eno ne ma yetimi gina brane so obese wo bo anase bia benante tietia fom kinkimdu ase wo bodo me pacho eye sa spine no ena de edi dwumanti wo de wo problem bia no bon se echia ko benkuma na nipadua na echia anase ni fa bon se upper part ni nyina no echima ko hwe ni fa anase benkum obi so de no de akwa ni mu a ese ni trase no me pacho bon se ni nipadua ni ti hwe fom enti me so spinal cord dompen aya ahwe ni ye na se how be mu a ba herbal center amabobọ mmia ya hodo a ye woni nyina no eho na wo betimi akofi se yade abaso bode ewo saa ndompemu hwe ho yade ho haw enti baabi bia ni wo a wo fa wo yaso ye ho a yenye ndompemu adwuma emfa ma wo abusua abtamfo ba se ahaban kasa wotena bebuo mu na ye no kwasam tuodo akinye bia ni ho enti me se wani die mu baabi a wo Ghana mfa na nyina wote ye nka no fa wo haw ni nyina ebedan ban herbal center na ye mwa na ye ntu ndompemu yade nyina ase emfa ma Odifo ene odifo na yebo awemfo ba da wote se wo falumba ne tabo ni din ono ene na mebe mu akọ na akotie ne numa asem simape na wo hunu se upe baby pa upe difo bi de wo akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kro e hawo wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina ma oborofo onidie abana basa so onso na ene gise ma wo ne se o yare na aba na kache a ono ama baby a wo beda na wama wodinani edi posisa wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so niam a wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepewe bia kompai body a eja pekrum ene ewose woko adiji se bo ni se bosumi bia ye all 91 tiba bia wo hye bia wetima prepare na wa baby bosumi bia ifia da to so mienu no ye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo se wo tena num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya fabi na ye bo akofo awuemfo ba we japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nchapla media medjuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se mehwe nyanka misia mobo wo oni ana mehwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame ase na wo nom na wudi na wo me wo ba ni nyagidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo jidie ni mu a unso kristo ni jase obi o dey o jidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo ho na be ju nsem me hewura mu ba bi na de e beda ahoto be dia ba bia wo beda dia wo betina aduane a wo bedie wo die wo ne hweku amese wo de yembra enye achinyi bomode aba na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese me number wo hwe machira kwa adu benyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo behu nyame ani munyam ene ne kese amen. Your television
television, of course, streaming live on Facebook, Koowaa TV, GH live on YouTube, Koowaa TV, Sam Darko's initiative, Sam Darko's TV, we're live there. Share for us so people can be part of the program. You drop all your comments there, we're going to read them for you. You drop your WhatsApp message, we'll read them for you. And then, of course, reminding you that in case you've not yet subscribed to our channel, I urge you to subscribe now so that, trust me, when we sit down, all our live programs, you can be part of it. Of course, say. And no, pam. Couple of messages quickly. I mean, family text story. I have this one that says that I have someone from Alexa Fori. Alexa Fori said, I like your program. Of course, thank you for choosing us wherever that you are. I have this from me for they said I love what Bishop is saying about Diana someone. All right, quickly. My text story I made a brew and up away and say. Ebeto just said na watching nyina no eye MPP4 wo mo ebe elected omo new chairman for the various regions. I think from Friday, Saturday, next Sunday nyina no for 4 year omo de Kumasi so wo mo eye wo no mo de no enam so my victory e call my eye chairman wuntumi na eno ena chairman ne ne age abroso motimu say asa all Saturday. He's dancing to all his haters. Which means a man for a pray, a bumper, a pastor, so won't make what's nothing. A man for can be brave, say, I'm here, won't me, but my MPP party in the Christ, have a fee, where the 8 years, a dim beam, now we say, quack or hey, then so what was allegedly, it's a case soon, a chankry, sika, dear, which seems a one of some money is power. The young question, won't to me, then dance more, they are right. Stay with us. It's a movement. It's a movement. So it was all fun. Babayara Sports Stadium where the victory actually happened. Yeah, Chairman put to me no. Yay! I already go pon shata ma undumi. E wa adwuma pa obono asante memu. Okay. Na wakokun na wadi nkunimi. Nipa de odi nkunimu a okra na je. Of course. Na ne wotwa sapa bia no so no. Ya ne nkunimdie e na wo hwehwe. Okay. Nipa wotwa sapa no. Okay. Se nkunimu ba na bibi ba efa nkunimu a wunsuru. Ni se dancer de uni ebebudi. Yeah. Nipa ya de udi bibi anim ne duru se ye be preposition na obetie ska fa chi no. Ese wonim se wo ntwa sapa. Ndie ade asu ade kase e wa ade wim de ma omo ene omo MPs ne omo president nyina. Okay. Ayan de na ntini etimi ka se chama untumi awene. Ye kan nipa no onya adodo ya nkan moa. Yeah. Ye kan nipa ene onya adodo ya nkan moa. E ba se ye hunu so awene nye dan ne ye kokan ye ka se chama untumi asifie mo eno nti ye de ama no. Ya nkan cars. Okay. Ni akase papa wo cars mo ntini ye de ma. Omo widi na gold nkan ho. Ye kenkan gold a ananke ye ka se ene ye sa de no pre na onya ne mo a ena adenya pozi ye kokan nipa. Omo mu ye
yɛnya ne yɛkɔka yɛn yɛnyɛ ɔmo mfa yɛnyɛ hwii yɛnya ne yɛkɔka yɛn nkwasi ampafo a yɛkasa ɛntɔ ɔmo aso mu yɛnya ne yɛkɔ yɛkɔka yɛn nti weedi adanseɛ sɛ ɔmo hunu kwan yɛfa so treat nipa sɛ wonim nipa treating na sabita frache yɛkɔbɔ aba nipa timi toma na okre ani agye hu nipa so mfa so nyame obetua wo ka woyɛ nipa na wo susu nipa ummu nipa umma nipa nya asomdie umma nipa nya ahoto na wo kɔ preposition bi na nipa timi toma wo na egya wani gye hey nya nipa na di wachi na hu akrante ba akokora so di sama wontumi ati hey na aburo kyereti dede ne kuro bedwane wonni wachi kraman mfolo da ɛyɛ nipa ndi sɛ nipa we so wonya position na wie na sika ba wo nsɛma sɛ nipa we na wosi treat wo mu ye ne ye yɛte asante region ho kyerɛ sɛ wɔ so na mo to aba de ya me mpɛsɛ me kasa ɛsɛ nipa no bɛfa ne sɛ wota nti na ɔma ba do program man ni ho nkomo bie no yɛte asante region we ho kyerɛ ye fam adwuma kura ni ya sɛ me kura ske betuma to Chelsea team tambia no mo kan ne ma sɛ yɛtemamfo yɛmfili sɛ ase yenye nipa ase yɛnte ya obi sɛ yɛkura ba wi ase bɛyɛ na awurade asɛm so sɛ onipa bia wɔsere hiani no odi ne yɛfo ho fɛw mo amonya bia sabita fracture da bia mo so mbɛsere hiafo no mudi awurade a wɔyɛ hiafo no mudi ne ho fɛw mo amame munue ekom bɛdemo mo amusiri sese mo amuguso siri sese nso munue na mo wura bɛho na mo su what you say Luke chapter 6 verse yes. 25 asɛm ni nie Proverbs 17:5 so na kan ya me kan yi ose de osire ohiani onipa bia wɔsere ohiani no ogu ne yɛfo animu ase timunya yese ya ada bia mka timamfo ne adwene mmerɛ kama ontumi ani gye ne joy a wanya nyina ɛyɛ nipa 400 and something pe na etima to aba ma no na ne opponent ne so gonya 300 and something no afi ama wo kra ni die ɛyɛ nipa yenso na mutriti yesa ne amopɛ no yɛte kroma na uyi gold ne yɛnte sɛ egu table so sɛ yɛ wo nko awo de ada na nko anto ama ho nko awo de ntu wesika na kroma de apart from tumfo wo gold chain wo bia ne yɛte krowem ne yɛ ho kyere yɛ wo so na ayɛ chama ada yɛ nyina ya no timi create jobs ntimi tuya nkra bi pese ko school ntimi masabe scholarship wo be kwa ko trafie kwa no saa si e be pia hwe wanim but the do time say ya ene wa aboa kra na adon say to nkoma no won kra ni age na de bishop mi ntwa no so uchama wutimi on wuskei o think obetimi ato Chelsea eye football club bi no wa hwe ni fie kwan ne de nti na me di tu ni vuo yi yenti na mtu ni vuo na wa hwe na say ho hwe tasa MPP boys nso asebi so mo nso wo mu sun de wo mu di na chi kura betie tie mu sa ne na wo to abande obenya 5 million what is 700 million obenya yes sabi so allegedly yes ne wo hwe kra na wo mo to abande ma ne kra ne wo ho a delegate no yes bi kra tim nya 300 million but me de ma because was so to man no ba ye de ye ni bibia ye de damasio ye ni bibia ye de damasio eka mwatemu o de mwatemu ibrenka meka de eka ye nyumtu ye ni bibia ka kire wo ni obu aten no won na beba ba be ka kire se na we nyina da ho e na ade ye ni yi a ke na we dua brai because kan yo to aba ma wo no se beta frache kan ne bebia nyamfaso wo so ja kra na be ka kire ne papa se ade a chama ya ye die munsa ma ne nkobio na yebetua bedrum le bi ye ntimi ntua biem na afi no kura no bedadi na obi akon nanim mani gye na ho papa wo akokoduro wo vim but ne saade no nko amempe se kom di nipa na di ska be kire nipa abra wonya bi ni no hu se wo nko an ne drum le bi asa nipa kro na ase kom nku no wasa hia ne moa wodi asem na ase o ka kire won se munhwe na munhwe mu hu yi e wo pepe ho na nya di onipa nya nya chama wuntumi ade a wanya amboro so emu na wo nkwa wo Luke 12 what you asem na se nya ne wanya amboro so ene nkwan 15 ene nkwan ne anigi a wanyan amfiri wade dodo a wanya mu ne baaye na emomafiri nipa asabeta fracture wo ye won pepe no enchen inyankofo bebre baba keka na social media se enigwa so obabiem na ye kopra de kro giwi se mo na ase ono so mfa mama they just come out
and no fans of my time for almost a year on an omoka. And people were crying. What you say? Yeah. Guys, been penny for become say oh my goodness, because also most because of moon is say Sebi a song allegedly. I wasn't there. Bomuka and I make allegedly. Now almost so she said papa my woman go to because yes no one him say obelusu. Na sikade na chese wo tubusi. Bible ka say ya de nyina wante. Na obo ano na ade ye bibi o mani nyina benya so mfa so a eduru ho no se beta flat ngai wa botu abra. Chama, we love you but you feel what you say enti no kura se mo wa yen se chiri nipa ese kan kura che damfo men se damfo agro awurade asem se men kan chire wunu ase kobra abra bi hye obotum what you asem na se enti samre na nke ye bobra na ye nam na kom de ye no men kan chire se ye nkɔ ne ye ntwan ne duru abato so a wo de amaye Mfa ye nkame de se. Memfa ye yo nkame oni pese. Abra wotumi se. Abra wotumi se chama untumi ubetimi aye. Be ye no enka nkyere wo yonko se. Menka nkyere wo yonko se. Konebra. Wo chinam de be ma. No chinam de be ma. Wa abra wo. Wa abra wo bi wo ho. Menka nkyere ye se aban ma iskase ye nya kwan. Abra wunim se wo kapre da kan so ubetimi aye kwan no. Munyina ma oboa na MPP party afa na nimu nyam ntoma afura. Nti wo bi abetimi aye. Na nka MPP ba na mokasa no. Se me kura scared them accounts papa ne ba no mama you metima ya hye obi ani monyam am keka ne se ya afedi still like guso sofa nze duro ye nipa ya da bia me ka chet memfo ze tumi ni ye redia ye hunu ni yusu a ye nuanom bia gimi nti omo nte ase wonso omo hunu ni yusu no ebinum age 100 million and next if ye nya kuro betim dia sokoti bibi no de akonanim awa hunu ne ya da akombede wo sa da obebre sa na nkofo ba akumienu pe bi na edidie nti we ya futo chama mo de o ma wie enche be kwa MPs nya be ko presidential we yen ya na mbe yen nti mo ngoso makom ne yes anam de mo de yi la bi ni sa na be ka wan ya magum nti be tena ya preach akiro mo anse mo strategy ni bi nie magum kro mo hunu nyom be ye o mo abrabo na ne ma be boa na no me ga se meto aba akira me je bribe ansa na mo se ma angasa ye nya bi na asie ene ngofo ade ahe o mbotomi etimi ngodi line go sasa asa beta praja ngwase line ma wi anhimi biem ahomachi bosuo mu gina no ye nyina biem dabi wo otan se de yin wona afi na wo ba mu se de tambele menye meto ama wo because obi antim ye kuro ni ye dabi ga sabe za chama ya nya biem ndi se sabe o ya de na ye o anya o ye onya biem ndi sa na o man na ye ntu so didi wo kokuro moti ne ho ye ntwa ntwene ye na da so ye medie efi na kroma bato will be money collected. If I don't get money, I will not vote for you because you are not my father. When you come, you can't take me to nursing training, and you can't post me to a friend say Abu Abuja. Some Konkoye a minister. And they will not even do a roast for us. Yes, na me car so fast what really. Good was me say. Na juiska na matwa ma which na de yewu ha juiska na matwa ma na me diska na ye adwuma na da achi bia no se beta friends me kan bobo portals na ase se ya betimanya bia ko repair juiska na me de ye adwuma se da achi bia ne ma nkoyi a me so betimi de adane makwan na ne ma koye de ama me se be ya okasa metima ka bi se be ya portals ne ya me so betima bopa me afele am so me ka afa so ti me de abatro pa se me kodi lie de na na do dan go agufu arokura ni se ne wo fa nko biem me am wo fa se wo abonti o se nya obesa ba biewu John Dramani mama nim say ne wo fa nkosa live they know God so we are very vigilant you can study from my speech say me nkodi sa line ni biem no bi odo mitie mi bia so nkodi sa line ni o mo kra bo mu du akra da. All right then say no say mo mo ya yan she be fa yan ho ade so bo ami na me bo awo if you say this wo bo ami na me bo awo na wo mo na ni fan so dware na o de okuta o mi dware wa bra wo de enti mo fan she muti wo be so obi bo a won so bo ano na dan ya tu ka akọbo anse ogoto aba petrol ni nyina wan de be wan me nkom ha hu mpo na wa onim se me nkodeda because e kwan na nye enemi wo leakage o me ka ase enti e de emfaso na yenya de me yampo ni so mo ba na mo di V8 na V8 no na ye mass biem bum na ye se ka pe ada no ba ku bi special da bi na se no sika madam konche e wa na ma wusi na mesre afi de mo church of mo se madam ye be wusi eti sa me wusi mi ti se na mesre what you say but when you want us to vote for you there you calm down and work with us and want us to vote for you na ba ku bi ko free MP wanya na me na mvom na ma yi ho e friend say
Ridge police station side na musu oba dika me be pai no odi se moto ne ba wa no mu yesi ono kura akọ pribia wa anya no ye nse musu aka wo musu wa kira be bia de na ye ne hi na mse ona bu nya nkase ya na be yo na for no ga so si de no a wo si di sa na de ye de ya na ye ne ya sa so na msu nya nkase ya na be de pese afofo ye ma no ye ma wo mo na de on pese obi obe ya ma obi na enye ma o de a wan kasa wa asem ye nkoye nyim me last one me de bro ye afia Schwarzenegger ene na ye bo atini twani omo so abetutu bi sebi son sebi nya do e de ama ema mienu a mokuma so mo hosti edura wi a e frɛ no na e wo yerepa ene ye ma me efe insha FM because we mun say sa wo mo marriage program so mo ye na wi a sebi son sebi nya do edura wi a e na owo ne sesen no aka owo ne sabe ene nsem bege ne nse ne be kano we mun say na ha twene some of the words they use. It's very, very, you know, not, you know, and Oma Becky can be a actual woman. You can video, no, and I am. Yes, so wale, but some may prepare pen and we get wukum. Who see who dear while listen, or no bama no can one and a year in a tear, and so a friend a year with the after quaco. I don't know more some bar monk. I don't know more can cross our listen the beyond. One more Jimmy to no more once some over. Muslim film our lemon send the brew where was some of the banner marker. Ah? Wale ya wo ba na wusi na wood kan some no wale bo so pepe na oji aba na ya na papa no so kan won so won na yire na ma na teku fresh na obi aye akọ na me yire de ma asem aba wa frem se wuhia me wa botam wanim peace sa asantemo ati wanim abubu sa asantemo asiaba na kwasiaba ma mo kan kofo awa de sem omusu hu nyansantini ye asembi di kana me afia meka moye me crime family mo am some attend di nem family sebi NCF what now National Communication Authority now say wo Kumasi na bo 1 o'clock kasa wotia ne okotete sen kotia ne net sen kotia ne sheturumu what a free training asante maya ne esi di kasa huni asante maya ge buya mamre afi jodu Kumasi a etwa ne kotia ne ye nhya no weyo and social media prime time radio prime time TV 1 o'clock na mame mpanimfo etewo ekatwe kotie turumu ne kote ne so ana na esa odi hu na ye wo de mu fani die so obia na mu na nti mu sante hene yeso wo wale ye bo so me pepe na wuja wukum wusi ho di awale sem asemo the nation mejama ekwa na be wie ye mpanimfo ya so yetia na nsenom de mrabae se send mama send ma agi TV aboso okaya me kai pa be ye ni mrika gidi se wo bia ni aga no mo pe kakra na agide akusiaga tu be ya kire wutua se ye TV ni yadundum bi mo amotabo na obi akotua ma mpanimfo omo short riska e no ma agene ne start ye aduma se beta frache se omo peska dia e dia be ye omo campaign no omo ne ma na unu se aduna start TV di ye ne yesese anka ye matima mu ni bi akokọ nani yenya skani wi a forgetting the SCA bi a ndimi enforce ye law emakuru ne mfa ne ntoma pamfura e din ma akwasi green so beka de ye mpen wo ye krum ne bedi CS ma na ne wura fia de kro ka ate wo mpen bedi 3000 years aye mmara so wo mpen wo mpen o mbemani di abade ne wa mo se sei na e kro Ghana o ma bi e firim danyan o kan pie yo bi program odididi dia so ni say no but onu emu oto kasa ne so nim se sanyo na ye program no TV na cassette program o koso anko be complain because encourage doors time na hye so nye evia bebia mama akuma ye bi re na ye 12 eno kura social media bu ye nti obi si mi son fo anopa no wo we enu nti no wo hwe kura se so ye mpa unti biem aye no in such a way a adwamani be firim aye kasa bebuo atutudi wan woni no abokuro bi di moroko wan ko ntimi nya ne sane anka first na ni bie ni afon no so nko ye de educate mpanimfo no uye nipa na ubi adwuma sa na wesa wo dwene sika ne de ubenya ade ne be ma usika na mom nipa se ne be yi omu ye ne nipa se ne be se wo sika nyina achi no ho na atem wo ne wo ye sika ne ho sika ne de wo pene nya bone na mom kwan no
a wo fa so nya sika no eno na ye issue na da biara de ka ho asem dan ya maame ni monyamfo ababa ni monyamfo a sabeta frate Kristo di ade bi se ye gyawo kanye bone kanim se de siye no ememo mo bo mo yere nom ni educate bema bi tifie na se obo ne yere om behunu mema ni bitimi ko bo ne yiri tuo obitimi twa na yere se kan eno na nke de case ne ba wa na mo hwe adi atufo afa ho na posifo nso abamu na nka sabeta frate timam ni bi oda so yesa na wasua bibi afirim ene o metuma ye program tuma no ate no wan pe nya kanya ye obi ene ni kunu enne mu asem no ne me na yie o ka so obeche made nti o de me da sa asem de me bubu be o no aka o ka so obeche made nti o ne da wazi wadi sai o so da kunu otimi dim be for time on so obowa kase obowa wasi kase no de kase fi na be hye na no so akase wa wo me se abe na ye kre ni agi ye ene ama wawale oba ne no odokura wo mamudi no na bi akase on se ni giaba awro ho oba ya de ntina wo kansa ade ntina kamdo be ko antena no abodi obi ya da so aware mu no oba prane ne bone ba because of teachings ne ne ma ya ye ndino eno no oba tena ya o presa asem nsi no mfa nko because ye go do e beti waja padiem na se eno mpa wale ni bi ya da bia me ka se omo ko ne ye nke be mam 30 years na me ko ede se me to no oba bi akọ ni afra me fon so lumba oba bi asu machine say you oba base ni mabusa se me pacho ye wale utim beja yen wa mabi eye insult kra omunim o wale aye ma wo mpanimfo aye sesa asem towa ubetimi di akoda wo mpanimfo mienu bishop ehon ma me mbrem kakra na me twa ne ha look at this ya ware mpanimfo be asem ne timi ko du mpanimfo anim enso na koye sebie so sebie ya kokwasa enti won se yentimi nka now na akodu pete mu sei me ba chowo ni ekodu pete mu sei ya wadaro ma the nation sanko sa onua na wode wasam be kopete mu sei na aware no pese wotena se bi mu ana na be ma be bra na be fa za bi o ka bom kra me be fie ni die mam buza ho one question ye disrespect ye mpanimfo na ye mo wasam mpanimfo na ye kom sa unu kuna wale ye nkoye buza se otumfo ana asante ma atenam se wo sovo a ene ba bi ade koye de ene animonyam wo ya unu kura wale yenkoyi court ntina court dan wo ho ukọ ne yesi yeso wani ba bia betena na wo baba na sa wie na anamoma ntem wo a wa wadino ukonje njira wo sei ye wade bi wa wo ye wi a wasi wakira kwan wa wale ho ampa ba ko ebegu awale no ukodu wo kasa wo ka memete abonten ha na ebe fa wo attitude ye wie yeso de ede nti age de amaw ko na upie wi a wona abozo hia ba ma bi ni munyamfo bi anko betim no wabobra o he video ni peda ne kra ye ma hye no bozo on de o he video de ukofie ma me ne se ne we na me ayini anane abom terms ne baago ma me a wa na bozo ko aba ma ne attitude aye dey asesa omumo ma agene mmra fie kakra na nka antete no na wale yegu ne yesiesie so na nye sei ne ye fa so ye mun kai tete atempon no fa ko okwan pa ne da na mun fa so Sa radisi sa asafo radisi ni munko jina kwa so na monhwe na mumusa tete ba bia mun nananom fa so e ware etimi wale cha edi mfie bebre no mumusa sa tete atempon no de okwampa fa kwa okwampa da na monfa so na munya home ma mokra nanso omo de omo se ye de ye be kwante na omo de omo se ye be ko ma me ho ahwani ho mama efe ho when it comes to mama efe mpo a enka metu chama no dan se wa se no but enye se me support first pa ma mi nya wo kan me kura me kan sa ba wa ma kura na be top pressure ma se beta fracture wonu susu na kura na ye papa na sesa because of say sa on de na o ye no banka we da chi bia sa program we betwam anka kwa afaso yo de betim amani pa abu ba ma me na hu wo de na kohwe anu so bi be ka se me ka kire like serious ye the same thing almost but there are more difference ana me ken say anka wo say sa ya more because wo ye panyin ye yi panyin fi ani o kon kwa na asa atete no okay edi akura be su adwuma apon ne ho no so na be so nya dom nti okay sabe se di osi ye no odi nya dom se ya azan we o se ye den o sa na so be start ayi wo dwuma adi mfie bebre ba ye no
unsu egu hu fi wonsu su samafo be ka se na se ne de no kra nya denti okay ayan yete ya nkofo bebele batu ya media mo odi ncha yeah mentia na ho hi beji din bum cha me mentia wankwa afiase ya nyame abrabo sa na ye bono body ye wakwa bi wa abrochi na mo friend evangelist ade wotimi de wan yi ape beji din e wotumfo ye hwanhwani yi tutu moja Vivian J ene ne bada sesi akoya benya din evangelist ene wo fa ne sie tu kuma bi no akrobo to stardom ni bi first level no ka ho unya da hu so ahiti gidigidi na hu so form every day o per stars aboboni sometime at the be very much what die unya da hu so onu anya gidigidi enso yes but o kasa bi aye fa bi ni se panyina kasa wo ti ase e wa abrabom kwam se fa kan da bi on se mboni din on captain mu se de ezi ko gay enso da bi ati se fa kan hu so a legend wo ye panyini sa na abrabo ne ye bono emfo obi asansa wasa yesa abechimopa igwe bia no wasa igwe na so sa zonto ense du ka so hwese de wasi sa so ayemfa beat ne mra no bo se se nkwasi asa na wo sa no eno ne niam wo so musua ye wo program ne de obi nkasa ye bad but niam bi abefrafra mu no mo anya mfiri mu dia sabe wo sa aman no ana wo hene no esole igwe na sa so egu asante kasa ho fi ayan na afutuo no ye no mom de ba ye na mampe and go say afutuo we ni so fu panyini bi Roman penny they won't come and eba they won't come afutuo ya ba enso mu bebre sabita frache giminti asem no kura wo ho a ye papa no mu e mo den so on be kan kire omo timi nimba bi omu preach akọ ene akra kra omu kotwe na dan yan ma wi a afia jo na go nim se ka se ho te ye no be kan bi e ge we nyam betua ne ka o aso obi ye no wo kosra na ha o ba wo ye de ye okay yetia ma be kaza sandefo nyina munni twa asidi bato eno de na emam framam okay na eno de wonya kan ni good na wura fisa kanfo e kasa hote ena otim be keka kasa wei ewie beji ba bi ye ye ena obi ye bi ntu kan ma asante nyene nte se na sase nso kasa bi koso enye ba so ye ne de hye wo be ka bi wa nwene ho wan wuma wura fisa asandefo ye ni e ya asante ma sa utim be yi ma no eko ya ye ne trade ama wo wie betufu ne se nipa ntie na ye mfa na bible si ni onim papa na wanye no eye bone ma no won tra wo saa eye me daso atuma beka we kire se wonim papa ne pa na ya no wa hyeda na eye se opimzo to ano wo sere uye bie no eye opanyini medue matemante ija ma akoi obi ye bie de o se nkobu ni nko no e ma me no omuhia atwe kunkun na bi nie omienu nyina ada na ba kwa ada ne ba so amana wu ade chen ya atam ne owu na to nchen akofa ne yonko ba koduru wo hina nim no se mumienu mo se mo pa akora yi die se ni ambeze bi be che ne mumienu na obi ya fa half nyenye ne de ane se eja che ne mu na fa me half mo ko ne de awu opese obi so de awu ye ne de ane se eja se me kura wo wa me so me wo duru o se ne de a jaima no ohene to ano se me hunu se ba no wo nya wo de ana wei na yere di aje oba wo di asem na se bi na afia ye no mpanyifo da biam ka wo mutena se di beka so mo akwase a tumfo me no ka so we video ni bisa wo sensitive we di na one day be fa na bobo ano na di kokromuti aso mu na bo so no anka bi na yesa ahemfo aka na ntimo ode so no na ayi o maso tire se mo masa ade na nkoso ho na bo hu se wi asese mra kyekere wa wi ediesa unyansasa nipa bia se odifo a uzo nyansa nyina asa tina betima chi be mani munyamfo pa se wa bokro no na akra gede wiza asia wan na ka sefa no de boss mpa achew ka ne yamba o enso ye chi no no aye kwase a nyansa ansa wonim strategy kwa bi tan free dipani abo bia boni etu omfo mo mfa ana na ya bu aso mfa futuo ni bi obi ye bi wosi anye kasafi omugwa ware mpa ho fi yanso ye kasa no so gu ho fi na ache wo yonko ba se nani mabubu asi se sebe asante mu no wodi asem na ne di anye yi bia wodi asem na se eye nyina ekoso sa na aso atem de die no nkura bi su usua sa nti nke yetu momonefo no yetu okra nsofo ko momoni nya bompe okra betima akofo nawe tusi momoni dware no aka che okra se obon wa mo nya wodia na nko ho na wiase na fa ntoma pafra etimi sro mentan obia asade omatima hunu se binya omoka no nyanzi ya hunu se binya na yeka yenyina ye ni se ya dana be fa ntoma pafra na oman no go fa be hye nchirima ni munyam ye kasi ye ntie
Never yen you be asking about Betonwa. The time will come, you'll be in your room. Now, ba, Uncle Fabon to so far be booping. Great one day. I can a few minutes now. Come maybe my lines not some to obey me afraid with your contributions via the stories. Yeah, they about so far. I have this one from Mama Boss if they say that Diane. That program has actually destroyed so many marriages and so many ladies listening to that program, and only and that's the only advice they take. And trust me, we need to protect it. We need to protect us. Trust me, it's very, very damaging. Diane, looking at now, ask her, did Bone Shaker and her marriage continue? Her marriage is not correct, but she will come and sit on radio and behave as if she is perfect. Where is Bone Shaker? Now tell us. Okay, Obidia Ode Abba. When say Yvonne, Ode says that offer is full of wisdom power. If you are shut up, now you are telling us that do you remember insulting Ashantis and OMC offer a candidate inti ma memfa ehono insi na menko menim. Do I have a caller? It's maybe my line is at some obetime afre WhatsApp message ni bi oha mo ma men sanka na mentoa so ewa ha 1 2 1 2 1 2. I've read this one. Okay. Yeah, first that Emma Ban have our center and foba or say enya when you na ebijani entino sebi some workers in the ya we don't pim the ya which you can say one side just when you're this location where teaching benchima or sebratun sagugo ayari sabia nechi na ubi pim ewo honoma sebi son sebi enya do bina ha by do see ebesaya de na amwakuma etimi atom virtual that also female ward or special ward or VIP ward and bra baby a obeda any problem. Papa Macho. Yeah, my dear. Yentie wa pa yenko. Yeah. Wabi. No. Okay. Okay. That's it. Offer. Yeah, that's it. Yeah, that's it. I have a caller on the line. Hello, good morning. Good morning, my dear. Pacho ain't you. Nyami adumi.
need to meet him who go and second the Japanese. Obi a boba or Fiona or Fiona or Tomorrow, Echo for Baffle for us. But you are in Colombo, the judge and meeting. As you are meeting for so almost a be now, I'm going to find a bit of more than if my little only do it, I pay a class for only a below. I'm cheap program meeting. So the do it, yeah. Oh, sorry. Call me back. That's so interesting. A be you know, hello, good morning. Hi, good morning. Hello, good morning. Hello. Hello. Good morning. Hello. Make your more TV to see a patch of TV now. Won't see a car. Hello, Mama Diane. Good morning. Make us a friend of mine close up to TV. I must agree. My problem, my Ghana. And for them, any Bible readers, so they will support you. Sister, see us a motor. Of course, I'm going to say, I said, I found a year at the family. Oh, too full. You know, me now, Omoka. My auntie, as you say, Susuku, baby, we wish to see your mom. Oh, they say, the whole thing, come with me. I come worry somewhere. Be a mom. But the problem by Yananka, Ghana for instance, say, Ubinya Utre, Nanka, 1 month in for the DNA, 1 month, 1 pesa, would they have no court? Maybe I'm a cousin back on the our day, the crew, because a new beer near 1 day. And the two webinars won't feel so quick and will never be able to know when beer. I was so cool. And now what do you want to do? When you're the only and take your low now the best castle you one day, not over traffic, we see brow be one. I am no better, go from to us what. Medase for contribution. I have another call on the line. Hello, good morning. Hello, good morning. Mpacho yente. Who come up by you now? What to say? Yanko pa dom me hoye pa. Yanchi of Yanko point here. What is? We in the Yamaya Mobina, 40 million, Munya, Mr. Norma Muti, 10 million, and the Imadia. We are there. I am a new command. Makasabi, Ishia did it. And you make the pan about one to Mamma, and why you make the papa. If you want me to say, oh, to me, 5 years, my dad died. We are with a Punya, we get it. I was also say, you wouldn't have got to a Pamana. When you said, you know, when you're careful, you painting any power. The among the team, you know, may your message be. I'm going to fear the answer. If you are you before, but I didn't find a one to know on a mobile. Yes, sir. You all can be a say, Sam may be to them now, and said you, better old mother, the best home. Abba, you don't want to say you have any penny. No big cup of big thing of now, no more time to be no more good memory. Oh, that guy, you grandma, you almost take out my girl. Ah. All right, then thank you for contribution. I am also treating money be sweet, a money be bring treating my ye, a man to be bring treating me money. Na the name one. Hello, good morning. Hello, good morning. Pacho yetio. Some me person make us a I'm a pay of Yamisha, only work on the baby Biara. Na because I make a crash a fear. There's no but a group and here I will who said the word to no and one not.
ene ubegyina hɔ aka sɛ obi nyim kasa na wo de wo kasa ɛyɛ ayɛ ne kasa ho nti de wo yɛ nyina wo ma ɛna wo kyerɛ wo ana o mu hia ebi adaachi bi no wo mi hɔ but wo ma ne yɛ de ne wo yɛ no ɛbɛbɔ wo ma o ti wa wo nti ase na na yɛ bo anso meka kakra meka sɛ nyina yɛ atendidie ye wo bi do wo a simi ɛna wo yɛ onyimu no yɛ atendidie ɛba no personal so a ada na wo sɛ wo yɛ bɛma wo ma bi sian na de wo bɛka bia yɛ atendidie nea wo ka yɛ no ɛyɛ atendidie na wo didi ɛto no wo mmea ma wo maame no enti sɛ wo tu obi fo na wo tu obi kwan a wo mfa so a ada na wo sɛ wo de atendidie ɛna ɛtato. All right, yeah, that's it. I don't think say mefa call baby. I come 3 minutes into your call sticking to my time. You should be call. You call your international contractor Kofi Job. Onen ho kan ida bia da ha no mo fidi da. Na minhia no. Na Mr. Yebo 2IC of Kofi Job. Ono so Mr. Yebo ansi na minhia no pa obo adwuma. Na afi Ebenezer da koyi Adam. Oni so for chief. Prophet Twan so me chia o mo kwan so nko so kura. Ene ba po uzi be mpa hweye. Ntia so nko enko emfama. Mini din di akosi ajamfo obedi akomechia no na machia me bra panyini Alfred Yeboa na ya ye kokora me kru man hene na akosi bosompra otumfo betwani mechia no kwan aso nko so obi ohwe ya no pai bia obo ade nhira enye ne chefa o man so obo adwuma o man na me nhira no adwuma obo radio ante yo ye tiefo nyina chia Yvonne ewo UK okay oni amanko abo Steve sena no pe omo hwe ye chia bra kwa kunso Daniel the Psalmist Erwade nhyira no onye ne kese be bia obia ye tiefo nyina nso ye nya obia wo mu Erwade nhyira obia ye kwadi a emphasize them about herbal center odifo na abo aja pekrom na afi home estate and block factory ebeda omwase director Yochi Knows the executive producer for the show Ora Samdaku sanso na uma ene sherry famous ebo echidom ewo MCR CJ Fashions Kumasi Amekomono ena ohye matadie the number is 0268505002 and freno for all your local fabric clothing makramo ebo no ndu Shame Kumasi 104.1 amfa Kumasi pa mid morning no embro enokate mo achi ebisa se umpo mo ti se yakra mo chan beba homo